gönderilmiş bir peygamberdi. O, Yaradan'ın Habibim diye seslendiği efendilerin efendisiydi. O, Hatemül Enbiya idi. O, son peygamberdi. O, Miraç'ta peygamberlere namaz kıldıran imamdı. O, insanlığın kılavuzuydu, rehberiydi, önderiydi. Onu ve ashabını aç bıraktılar. Zulmettiler. İşkencelerden geçirdiler. Tahkir ettiler. Dışladılar. Toplumun dışına ittiler. Dayanamadı. O çok sevdiği Mekke'yi, mükerrem sıfatlı Mekke'yi, evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Sığındığı bir mağarada yol arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz onun üzüllendiğini görünce dudaklarından şu ilahi mesajlar döküldü. La tahzen innallâhe ma'ana. Korkma, çekinme, üzülme, hüzünlenme, yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir dedi. Erdoğan ey mezher آزادگان ای نماد راستین مؤمنان ای وجودت مرهمی بر زخمها از تو بادا دور هر رنج و بلا ای امید توده مستضعفین چشم بر سوی تو دارن مسلمین انتظار ملت بی سرپناه بی کسان را ای وجودت تکیهگاه هر کجا دستی بلند اندر دعا تا شوی پیروز ای مرد خدا امت آزاده را تعبیر تو ملت سرگشته را اکسیر تو اردوغان ای پیک مردان سلف ای علم بردار دین ای با هدف ای وجودت منظر هر بینوا زخمهای سینه از عشق دوا دشمنان دین و آیین رسول توده کفار و افراد جهول طرح جنگ و خون به راه انداختن بر نبودت طرح دیگر ساختن فیلداران چون سپاه ابرهه تاختن بر مسلمین ترکیه فوج فوج از ابابیل یاورد تاج و اقبال سعادت بر سرت هجرت از دل می کند بر تو دعا نصرت حق باد بر تو هر کجا بسم الله الرحمن الرحیم إن
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Aman